بله تماشاوانی نجات ji Başûrê Kurdistanê em carek dî berê xwe din Rojavayê Kurdistanê. Her wek hûn jî dizanin li Rojavayê Kurdistanê di nav hêzên parastinê de di her qadê de bi taybetî ji ber ku Rojavayê Kurdistanê yek jî bi şoreşa jinê tê nasîn û jin di her qadê de di qadên parastinê siyasî çandî de rolên mezin dibînin. Îro jî li bajara Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê çaremîn konferansa hêzên ewlekariya hundirîn ya jî asayişa navxwe a jin birêve diçe. Niha jî mêvanekî me taybet heye birêz dîler Temo bi xwe jî endama bêjin fermandariya asayişa hêzên ewlekariya hundirîn a jin li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê hevala dîler silav û rêz ji bo we û hêvîdarim ku roşa we baş bê serkeftinê ji bo konferansê we dixwazim vêna dest pê bikim. We di vê konferansê de tana çi biryarekî girtiye? بسری دا سلاو و ریز جبوه جبو تبایی کسی گلمه تماشا دکن دریا قنالا وره هر وها ام بی کنفرانسا چرمین هیزی لکاریا هندرین جا قادا روجاوای کردستان قادا تکوشینه قادا وکبی قادا عدالت قادا دموکراسیت قادا جن به تایبت ایگو بریبت به پیشنگتیه دیگه ام جبه درش باجاری حسه که به کنفرانسی آگو بدروشمه فلسفه جن جیان آزادی آزادی فیزیکی برات و امسوگر بکن ام به کنفرانسی لتواهی جنین آزادی خواست لتواهی بکاتین جواکا با کرجلات سوریه و الواجی پیروز دکن و تواهی الواجی پیروز دکن نه دسری ده شخان بیجن هر دو ساله گرکا نرخاندن کار و خبات هزی ولکاریا هندرین آجن وری کرن ده همان دمه ده کنفرانس وریل در خستن دو ساله ده لی مخابنم بیجن روشی اولهیه گو درکت ایگو قومی گو هاتا لسر با جواکا با کرجلات سوریه بتایبت ات ایریشن ایگو جدر بده ام بیجن جالی شانین رازای ایگو دهندر ده جالی ام بیجن دولت ترکیه بتایبت ام بیجن پشتی کتنا رژیم آ سوریه و زیاده کردن ام بیجن تبگر شانین رازای ایگو دنا با جواکا با کرجلات سوریه ده کردن تبگره ده الهمبری وان ام بیجن سیستم اولهی خورد کردن ام بیجن وقت د کنفرانس آمده یکمه ام سیستم اولهی خورد بکن دنا با جواکا با کرجلات سوریه و روجاوای کردستان ده ام وی به دست بخن و پارستنا هر جن هر زاروک کی ج دست کفتی ج گفن گوتل لسر وان جنا و بازاروکم یعنی پارستنا دست کفتی شورشا جن شورشان و زی تیرمه ج یکم آرمان جمعه جبرگو ام دبینن برچعبه هر کس ایریشی پروژه نتوا دموکراتیک پروژه ریوبریا خو سر دکی و دیگه شخرا آرمان جو دخوازه گفان همبری بین پروژه روز دروز دیده بکه دوان دم دیروکی ده دوان گاری برتی آگو جواکا آشیتی و جواکا دموکراتیک گفت دست بکریه و امبیجن دست خورکرنا ریبرتیامه لسروی اساسی اف کنفرانس هاتا لدارخستن جبگو خودی درکتنا لنفتین شهیده جبو پیکانینا خیال وان روزانه دنابا کارو خبات مده امان ببیرتینن و سوزا کارو خبات دن یعنی راستن بیجن دنابا جواکا با کرجلات سوری ده راستی گلکی ام بیجن تندیت جن همبری اف ذهنیتا بابت سالاری ذهنیتا ام بیجن اقریش اگو ام بیجن خازنش هولی راکن ذهنیتا دستلادات دو شخصی ام بیجن گلک جنان کارن یعنی و بینش یجماره کی پر مزن اف جن دنابا جواکا با کرجلات سوری ده کتنا آسته که ده ایدی بری خوددن خوکوجیه بری خوددن هر تم روزانه هولدانی خوکشتنه دکن دنابا با کرجلات سوری ده بله به ذهنیت اجبر کنه که انا آستا کی تی خواستن جبو کاربن خوشوی ذهنیت رزگار بکن باشه حوالا دیلر از خوازم پرساوه کیجی بکم د جبلی نافچین روجاوای کردستانی بگشتی لسر استا باکور روشلات سوریه بتایبتی باجارین وق رقا وق تبقى باجارین کو پرانی هم عرب و آسوری و سریانی لیدمینن چقاس خباتین و الرخستنی ای پروردهی لوان نافچیان خباتین و چواد مشه جبر کو واجی بحث کرد زیدتر لوان نافچین کو عربن زیدتر کشتنا جنان رژی وان زیدتر آنگو رواندن جنان لوان نافچیان زیدتر آستی خبات کارو خباتین وان لوان نافچیان چواه نها دسری دش خوا که دولکاریا هندوری جن دنوا خدا سه بشان دحوین سه پیکاتین یک آسایشا جن دو سوتورو سه ناتورو یعنی ام بیشن دنوا خدا کرد عرب سوریان ترکمن ارمن اب هر کس وقت اندام آسایشی کارو خبات دن نشاندن
ji bo parastina em bêjin her jinekî her zarokekî têkoşînekî benavber didin meşandin li qadan em bêjin li bendên kontrolê li dijî em bêjin madeyên hişbir di nava wî saziyê de kar dikin ji ber ku em bêjin wek şerekî taybet ê gunha civaka Bakur û Jilatê Sûrî rastî wê tê yek şaneyên razayê ê Daişê rojane got dikevin nava li bû tevgerê de û hedefgirtina projeyên Netewa Dîmokratîk digirine dest di heman demê de yek mijarê jin û zaroka yanî rojane em dibînin zarokên bêjî têne avêtin kolana em bêjin mijarê em bêjin jinan têne qetilkirin bi navê adat û teqalîdê de bi navê şeref û namusê de ev jin têne kuştin têne hedefgirtin ji ber ku hîn bêtir wek hêzê Wekariya Hundirîn ji armancê me ew e di nava vê civakê de xwegihandina her jinekê her zarokekê ji bo pêkanîna sîstema ewlehî aramiyê di nava civaka Bakur û Jilatê Sûrî de em rûnênin wek hêzê Wekariya Hundirîn soza me ew e ne tenê ji bo Bakur û Jilatê Sûrî em kar bikin em şer bikin em parastin bikin lêbelê em hazir in ji bo tevahî Sûriyayê got em bixebtin û kar û xebat em bidin meşandin. بله باشە پشتی ڕووخانە ڕژیما بەشار ئەسد بە تایبەتی لە شەڕێ من بجێدا هەژمارێکی زیێدە هەم شەڕوانێن یە پەژێ هەمژی ئەندامێن هێزین ئەولەکاریە ژن ئاسایشە نافخۆیە ژن کەتن دەستی هێزین گروپێن چەکدار و پیشاهێنێک ژواژی هاتن ئازادکردن تانەها کەسێک دن یاژی ئەندامێن ئاسایشی یا ژن دەست چەکداراندا ماینە یا هەمی هاتنە ئازادکردن يعني ام بيجن شخوا ددمي كتنا امن بجيده پشتی او بویر الویدری قومی و جبین دست ام بيجن جواکا ديمقراطيك هاتا درخستن دلگرتن ام بيجن یازده شربان هیزی لکاریا هندرین جن چیبو دمن بجیده او یازده شربان هاتن رزگار کرن و آنها جی او شربان لسر تارو خباتی خونه و ارکی اولهی دناوا باکور و رجلات سوری ده ددن مشان در رغمی او کسی گوان گرتبون او چتین گریدای ام بيجن داگرکریات کی ام بيجن بالتحديد خاصن جوان دوري سيستما اولهيه بكن اما مخابن كاريبون بجهن وي استي جبرجو هذي ولا كاريا هندرين دا استي بيرسوناليتي دا استي امبيجن پرورده کرما فيا ياري خصني دا تيركربن جو كاربن وي مجاري در باس بكن اما مجاري امبيجن لهندري وان ايريشا بسكنه جبرجو امبيجن هر دست آبتن من بجي حتى جو او من بجي امبيجن جدستي هذي ولا كاريا هندرين جدستي مجلسا من بجالشكري ودامان دميده جدستين سازين گریدای ام بیژن ریوبریا خسر هذا در خصن جبرگو پر دستن قریش او سرکارو خبات خو سیستم اولهی آنها بجیتی ندرنا باکور جلات سوریه دا بله باشا براستي جن دجواكا روشلاتا نابيدا بگشتي راستي قالك زحمتيان دين دما دخوازن كاريكي بكن دما دخوازن دهنك تشتا بيشنكتي بكن شورشا روجافاي كردستاني بشورشا جن تيناسين نها ئاستەنگێن لە بەردەم ژنان بە تایبەتی دەخەباتێن لەشکریەدا و دەخەباتێن هێزên پاراستنێدا چه ئاستەنگی و چه زەحمەتێک لە بەردەم ژنان هەیە دیوان کار و خەباتاندا يعني بلي فرسكي فرجرينجا جبرجو دجبكا باكور رجلات السوري دا الحنبري عم بيجي ذهنيتا بابك سالاري ذهنيتا دا سلادار ذهنيتا كابنا شوف اغو نار جباكي دا حتاني رجع ايرو ام شري وين ذهنيتي دكن جبرجو ام بيجن خلقك يقو كاربي خوشوي ذهنيتي رزقار بكري تبي بعدالة جباكي وكهر جباكي اخلاق جباكي سياسي وبي افاكرن ارمان جمجي اذا ام لدجي وين ذهنيتي الشر بكن وسيستمك وكهر وبعدالة والديمقراطية وبيشنتيا جن بدنا باكرن وحتى هاجي او سوزا مجبوب باكر بله باشا gelek spas برێز دیلەر تەمۆ ئەندامە فەرمانداری ئاسایشا ژن ئاباکوڕ ڕۆژهەڵاتی سووری ئەمژی لەسەر ناوێ هەمی هەفکارین خۆی کورسات نیوزێ کۆنفرانساوە یا چارەمین پیرۆستکردن و سەرکەفتنێش بۆ دەخوازن بەڵێ gelek spas ji bo we jî ji ber ku we derfet da ku em diriya were dengê hêz dewletkariya hundirên em bigihên tevahî cîhanê carê gefên gotên li ser Bakur Rojhilatê Sûrî û bi taybet jina gelek spas ji bo we jî gelek spas xebat xweş